itu teman dokon. Itu masuk pak gelang-gelang pak nak. Soalnya betul nawe isopbahan hamil raja di perkeling muna di bagas setukion di pasar metuan nilani na jual. Tuh dewa tamat tong anggo menabe pasu-pasuna. Itu akhir marhin tentang yang muna. Tuh katakan yang roh. Dabuk mari hamil perkeling muna. Asa tu sangar menampor dulu bang asa dua. Gabi akan nulen nami sinurak kapenan nami. Asa tunggu itu ubal kesani. Patu bang nami dinalau pasang kamu sebut nah hulau nami. Jadi sikok kau dimahami. Oke terasa matu kamu hulau nami cetuk yuk. Nanti butuh kabar kepada bu ebeng. Rohamu masomba di bahasa tamu martoman hebeng. Jadi rohono nami mamang guru. Sampai nanti ujung menetu pinitabian. Dia kamu mangalaka saya tu sih pada foto nak sebenarnya. Arogo na jodoh zaman orde baru. Mulu merdala di nasi Soeharto mangihut si panggabian. Horas mangami nama jalan saya tu kada nama kamu memburu nami nama kalian. Jadi biar makpade nami. Gabian. Karena memburu pemuru nami bersobat tu kami. Kami be. Dari mangulu pulau binasida. Benda pemangoda mangulu pulau. Hari itu gawe engoh tokasi ta masih duluan. Ya ro pangiluanmu kaburu nami. Karang gue. Jalan. Alarang gue bertiki di bahasa ulula tu bisa. Arang gue nang usah naik. Oke. Jadi soalnya mak sedang nane pasar asal merusuk jadi sida. Bat jogot dan usik-usiki.
niba alana manguduk mana musudak kaparadaton asa unang gabi sutari deh tadi dak kapajonnya gula-gula non san hula-hula asa tas kopi unang terlalu kita mulak tabo tugas ta sifata dak kita pergelengon jadi semua narong golongan video-video manabat ang panatapan kadang ang video-video sepeda mo ada Bolo boy panggilan namin siya kasuhutan mo siya. Bolo tumadok pia ka na hurang lobi siya kami hasuhutan boy do tapatota. So kanima siya kami hasuhutan sila boy di mami. Parjolo niya bolo boy di puka hulia ma. Nomor 2 madokwati ma huasi ma siya manurung. Nomor 3 madokata ma siya may dua disuhut sekalian ma dohok jujur ngolu. Dungi madokata ma siang huta ramai dohok hopar huta duk sikopian non padalon ni nasa hula-hula ma tulang pardolo ma masuk tulang putar-putar paduawan hula-hula siang ipan paduhom pona tulang hasibuan paupatot tulang rorobot nami silaban dungi masuk mabosek hula-hula namarha marangi hasibuan duk sikop hula-hula namarha marangi masuk matu hula-hula naposo utagalu rapdot saragi dungi mandok katama siat sibatuani dungi monanyari situ morang silap nakyan dungi siko anon mandok katama sa sibatuani boru Ima siap turi dungi binasa ma tuale-ale pemerintah setempat do huria-huria dungi papo matulang putar-putar rap do sianipan mangapu maha suhuton dungi binasa ma tupang ulan di huria songonima na upatotahan itu hamuna tuan-tuan di hutanami bolo tumadong na hurang lebih roh putuson asa uwe bisiami jalan tapatikos pasok di bagasan manogotong di mana nama ulahon pertuan ni na tuan-tuan nami na hualong yami di hamu sudi na satu lang kami do hula-hula nami do doat sahuta do inata sorry baya luhut na nama kahulong yami maulata matotok perjolo di pasar ruang nami di hamuna natotok nila kamuna roa holongi ima di pertuan yaman nami yang bohami siya kasuhuton manurung maulate mabarjolo di pasang kami sidoko di mahami ipe pasang kami ma tupa dua disut manak sulut pe dua hon para makatahon di turgol ito mata di bata ala totok lo ngira mo siya na ari-ari sa puisado itatikyon song-songi ma diamunan na tuwa-tuwa ni hutan nami hula-hula nami tulang nami putar-putar si matuan nami sianibar tulang nami bona tulang nami hasibuan bona niari si tumora tulang robo-robo nami silaban sok-sok ni manang ka hula-hula na marang-maranggi daw hula-hula na poso bolo sok-sok peaw di sosong na hari rasa nami do masahuta akahita na marang-marangi losamu macohami marhata jujur ngulun so mani maata siya kami jadi opung nami opung guru dewata anak na dua opu rajana yang masih kanan opu patar sina berdua siang opu patar anak-anak dua opu panahap do opu mangalahan jadi opu mangalahan anak-anak opat amani mangalahan may siakangan opu gabur may nomor 2 ima
Nadia Lamanon. Si nomor 3 ha angginami opun yuzu om marahay. Nomor 4 opu mangihun. Jadi opu gabur anak na uwalu na mangalap, anak na uwalu boruno sada na mangalap, boru nirazai bosu hasibuan doho boru siadari siap kutasi kaol. Jadi anak na uwalu sada boru asahugwari siap kana mai opung sola gabe. Si nomor 2 mai opu talolo, si nomor 3 mai opu pulo, si nomor 4 mai opu damar, si nomor 5 mai karena huzur, si nomor 6 mai martebak, si nomor 7 mai par opu wasawe, si nomor 8 mai opu motang, na tinggal mai di siatar. Ya opu solagabe anak na tolu, anak na 4. Siakana may opu estamen mangala boru sinaga sirait sinaga namarhuta may diorsi. Nomor 2 opung nabi opu haposan na mangala boru nirazai boru situmorak do boru kutom tinggal may diorsi. Si nomor 3 opu jauluan mangala boru asibuan tinggal may siang sigaon las tinggal mahami di 3 dolo kami satiri dohot opugerio nama robat opu ramses nama ngala bor siabalok tinggal mai di horsi. Ya opu jauluan nama ngala boru asibuan anak na 4 siapkan namai opu pada potan kami masuk nari na jok-jok. Opung nomor 2 opu porman tinggal lotok di 3 dulu. Nama ngalak baru putar-putar do baru 5 juta. Bapak si nomor 3 nama ngalak baru putar-putar ima yana konna nata baru-baru apalah di tiktok. Jadi opu nama 4 ima opu rode nama ngalak baru asibuan dohot baru sidio tinggal mahami tong di 3 dulu. Ya bukan nama ngalak baru putar-putar anak na 2 baru saya anak siapa ngamai amat opu devi nomor 2 opu geri. Ini masuk nari tapado-pado pon apalagi tiket di pogun di Lamanon. Ya pugari mangalap baru sianipar anak natolu baru saja. Ya nakon nami amanegari mangalap baru Tagalog anak na 2 si gari may dohot si Samuel. Ya ama Jenny mangalap baru saragi sana may baru bisa nih tidak meresintan dan merhaso tada peyama ya baru nami na mangalap por mangalap seturi ya nakonna saya so 5 jutur ngolu pai masasahat dapat itu angkini bawon ya tubuh ma angkini bawon tanggal 15 bulan nonong tahun 1940 moding ma di hari Minggu tanggal 20 bulan obat di tahun 2000. Jadi tutup usia ma angkikon 70 tahun
ma jujur ngolu na boyo atau kami amang raja inang sorry pada kanalolo na dua-dua di huta sok-sok na hita na berdogat tubuh sok-sok na may nasalu na kaula-ula nami tulang nami doon pemerintah sa depan lumawin matu pangulan dunia so ni mahatasya kami kolate ma diamu kolate manang diami tersokong ia anak syakangan mengalap boru dirajai boru huta galung tubuh mau kopi peparanda dua bawa dua sih sada bayi bawa sada bayi boru ima bapak nesigeri ibanda di kuaryo oku sigeri anak nomor 2 di anak mai boru dirajai boru saragi di bahasa-bahasa Tuhan tama di nasida sada bayi boru ia anak nomor 3 Raja Nami Raja Bulu tulang saksoni dengan sauda nami sudah lu na makolong nami songoni do peharo pangalannya batana bertua di bata dang dakota rokak dobe nyon ya anak kon nami nyon begitu kami gomos tu hamuna abang raja apa lagi terduit itu dan nabi ulah nabi nama kawalau kami asa tentang betok kamu ditanyang muna asam giat dapat rok kapon anak nami nasubangun yodope ia boru si jasa denakingan barhabu liang mai tu marga siat turi ya tu di bahasa tuan tema dak dadak disa cida sada mai bawa jadi punguma peparan di damangon obat dak dadak jadi pungu peparan tulu bayanak 2 parumain sada mai hela sada boru berarti saja pada kesude obat taba opak taba ono walu sapulusa nama peparan ni dahang naung batu jadi atas songonima dan ditutup usia mah dahang saunari 70 tahun jadi abang raja nak tulang kami nak kula-kula nami sudah nunggu nak kay natasori pada nang dokat sahuta bolo tung nahurang lebih pahami dan lebih dihadahang nakingan pato tahun pacahahon ima jujur ngolu tapau si kosing mah di bagas rohata dan yang pahami pesyak kasuhuton tak mahami sawat siap kami sedalam-dalamnya sedang buji mami siap kasuhuton boleh atau mak asal tahu dia udah tak asal sok kita soal ini mana hopar huta jadi mau lihat tema tuh dongan na dua imana dua ni huta lu basianon ada kebetulan mandi lehok kamu sangat tuhami kita jolo hamu matokok kata di bunga taulau tak apalah di karena kok di matahari na berjolo sahali mau lihat mata pasat tua mata nomor 2 di bata di saluhut asi ni rohana doh dengan besana na totong mangalehon gogo hahipason lumo bima di tiur ni ari cuaca nadinggan ima di ulaun sadarion di ulaun sarimatua ima opunggeri dolion aluluan na sarimatua na parjulu sahani tu inang muda mate inang muda sabtabi dang na mamudai hamidah lai soalnya mahora perputaran ni perngolonon ala kebetulan maju molo di alap tuhata amang udah punggeri dolion akhirnya namar turi-turi ya sawat ikate di hari Jumat terakhir sahat muse tu hari Sabtu sugut nai rap dope hamido amang udaun di kodini si marpaungan jala mulu rap hamidisi saya selalu don margai tuiba
mungkin ala anak neiba saya selalu do ai setelah irat do horo utama lai saya tibu-tibu do horo tu son saya nenau do alai mai horo itu benar dok nakane saya selalu mergait jala akadongan nadila boipe ala kebetulan adong kisah na paling paya lupa honoton mulu ro'o tulapoi jala lau mulak sial puri jala memang saya selalu memergai musa do layaman di Gunawan iya aduh layon hera pareman mau jadi maksud tu di sidang napola dia ima kisah-kisah nakaneng atau pesan dan kesan di pudian ni nguluni amang udaon inanang uda somoni mahorwa dihamati anon memang mulut tapi kirisian ha pardagingon jorbuk dote mulu hamati anon disirang namar suami istri disirang namar yanakon namar hela do akalan nasik imah hamati anakan alai dangi rumai horwa semua harus kembali dina suko jam sia dina bobo opung derion disima tulang munak ngani manang tulang ni layon putar-putar do hula-hulana sianifar na pasahaton arak na humbar tu nasari badua layo punggeri suaksoni nang siang hula-hulana sianifar di pasak na humbar dulu sampai dua di wotokku punggeri borua deh jala taruli do hamu salu na pasu-pasu na pinasa di tulakta saya titong asaran di Tuhan saya pemai di siap buah muna tuh ya waramuna jalading mai dia binga muna pasu-pasu na binasa dia abad karaya terboi ma akan tulang muna keringate hala besok kita cocok asa tahu-tahu tulak tak Kema tutu dokter do jojo muna tong sak kami puguna laman na amang guru takas do di haroro name iman ilmu dulu
dia memburu nabi lison ala emang itu sangap jo hamat dia memburu dorong sewuduti hami asomor hami jo koraspir dia ka dulu di pemburu nabi jadi song-song ini di kita nomor dongot tubuh butar-butar hahanami si dorus desrai takas do batihu nama sani hutau habis yang kasmudo nado asa hamuma namanggora ima namasa ada tanah di hutan tersongan lima siap kami masuk cubor butima songan lima bupagora hai masih pilih todi asa bertangi-tangi hita tuksada-sada hamu nang gabi lima dapotan di hamu belum nami padahal kamu aja tuh ada abang baru nami oke pasal kali masih pilih todi itu baru nami baru putar-putar nadong di hutan di dalammu baru nami baru putar-putar si manati pasal kali mau tuh baru nami baru si manadu nabe kasahabe tu bere nami bere si manati Bukan tayo mau tu bere nami bere si Manado. Bere ni putar-putar si Manado. Lanjut. Bukan tayo mau tu bere nami bere ni Manati. Bukan tayo mau si Bilito itu bere nami si Manado. Bere. Setawi yang raja. Bukan tayo mau tu bere nami bere ni Manado rumah bukan. Iya. Tu ibebere nami Manado rumah bukan. Pasal tayo partik kiano tu baru nami baru hadoli baru si terus. Bere nami bere si terus. Ibebere ini si terus. Pasal tayo partik kiano siya tu baru nami baru sirai. Tu bere nami bere sirai. Tu bere nami bere sirai, bere sirai. Pasal dami. Rado, jalur. Ini hasil hutan. Pasal tadi masih berita itu pemerintah setempat Pambokol. Pasal tadi mau lima tuna tua di hutan. Nah udah pertama ini so. Nah tua di hutan. Muna gok kedujuju imadina madua uang kami dok nomor ludu dok borastir asa dohon matutu mista batu memperliga manusia orang di batara sudah tua sudah kita di paror song ini borastir asa firma poki bal pasalongan firma tadi muna lucu-lucu nampak samodan asa sidik musupa gelang-gelang pangaruna boleh tung song ini pe borastir nabu terbasa tangis yang putar-putar ima tutu ingat ni boleh tua boleh madua saya tua iko pasahatot tutu hula
Alani memburu Pak Niga aja dulu Pak Nihora anak Nira aja dulu malu marwa rohamu mendapati di muda dok tulang anak amang baru nakki nam tekas bahasa sudah dulu di permopon song ini pengganti perhorasan nalar si bahasa tunami adong go kami ulos amang baru betul lah ima uloson adong go siap perjulu mai atur naking ima pinaparina tuan tulu anak sada guru betul lah sada jadi opat aja betul lah song ni persangkong apa tu pahupusian anak baru saat masuk tu pahupusian onom jadi onom gabiong anak disong habis siap tulang malah pasahaton ulos tohonan tu akka pahupunami betul lah senggeng matutu dalam naik meminta tu amat tadi mata asa di pasu yang ulos bidaki ko jadi memang jo nasmat tu sih gabi jolo ilat tu jabar jolo oh jangan dompet si ayo tisi namamu ditotong marisi biaruan itu atai sugoi jangan dompet si ngarang sayang dari almano rumah dohoti lepas tirohat tulisi sugoi jangan dompet si ayo tisi sugoi jangan dompet si ayo tisi ulang taring hahoraki kadua winalu ehoni watashi ga seto utushi sugoi jangan dompet si ayo tisi sugoi jangan dompet si ayo tisi amang guru betul lah ima naking nang hosantami ulos anggoy ulos di badan dete betul lah asa jumpa na di jalanan dapat na niluan amang buru betul lah marhite siat uloson mangiluhan sa tulang tomat tadi bata sangge matutu di loko bulan kafasu asa sidok na to dua asa ador hadukan ma tugu di lobo ador hati di ma tugu di lobo nang sorma dua ba tugu satu nomor nini satu nomor nono matutu song naruh aku tutu madapat kami pasari madon ni natuto namion pasahan tamulo na magluto song pangidok mo ito raja namin ang gitna di pagsisilot to hata sa nagdumang kapag nagpaparorasan at mo dito po nila mangon so ni boras pir boras ito nito so nilot mo ito lang sa pirma po kibaul paul pasalongan pirma tututo din namin nagduduman ang akapas sa mo so ni ulos gatag sa torap sa gatag mo mo rin natutuwa namin yun tininggal niya mangon
Torok Akapinopar Tujuan dari Emang baru bulan kok dia ke hula-hula dek tulang rat dua-dua na tuh-tuhnya mata ala ni emang baru pasatan itu na tuh-tuhnya mata dalin na tulu sepal mar hula-hula ilik mar baru manak merdunga tuh las rohanami rohau mar sobak dan sudah na kulung yang kau sesakut jadi balia dan sudah ina pembana mesadia dina manor terhami roham marsoba mardoa kebing las rohana memang baru marbunga-bunga tangan nabi imarigi sesuara tindakan di pemerintah asa si duduk natu tua asa nanti kemahujur tapi nanti biar malas bunga-bunga daya daripada dada hari daya selamat tinggal di hamura daya selamat jalan di hari daya orang dewa sudah orang dari pacaran info ngasih dia guru hoki bere habis sekasudah mulai digoda mati itu tulang nami siapa raja nami pasok di kita panggil kami asal kami masuk kita semua lima panggil kami asuh itu putar lima
Jadi kami mah itu aku pindah oras mau lihat mah di Tuhatta mau lihat mah nang di Tasaluna. Jadi suak songoni mah nang dihamuna tulang nami silaban raja nami ala hami nolak kipar jolo di jauh abang beruta marga manulung tentu hami mah perjolo maka tahun perbuah birna huak kami teh tulang. Jadi suak songoni mah dihita nawar hamarang kina nawar dongat tubuh kumparan itu di Bangarra tahuin na jua berjuhud tawado yang berhata kebetulan hamil apalah suhuton bolon diulota apalah tikion babar tikion pasatai mah tuamuna aduli nami penjahitan segitu ngasih agian wah aduh lebih jadi anak dus niroa kahaduli tahu pasama tuanang iba babak Gabriela sahoa maka tahun boras baru buah bir natabuan betima. Jadi mulia tema dia mengami namanya sangat Tuhan. Jadi soni mah di tanah marang kina mardong atu dia hang ngami teh dus marwat teh soni di gereja ni amang guru nami salut teh. Jadi satabi mah ditulang nami sila bina ke tulang dong siko anok kami hatahon hupasatai pertiket hamu tulang dah horas mah di hamu amang guru nami marga menurung horas raja nami satabi mah di luluan sari matua tong do madok mulia teta tutuhat teh ala totong do dinya dita selu na hai pason hipas sami manda potok kamu hipas nak kamu kuda potok kami ima digok kebuhok jojo muna diulot ta dibaga satikyon ima di parsari matuon ni amang guru nami naburu ison rodo hamid ke hula-hulang nang guru dah. Jadi songoni maka mang guru tung songoni pe songon emen nomor ludu dohot perbuir nabui tersangat kami di hobason songoni dok netutu ma dohonon nami mang guru pir mapoki bahul ma pasalongan pir maton di munas seluhna luju matong akka pangomoan duduk songoni di emen nomor ludu tamiang nami asima rohani Tuhatta tujulan narion anggiak mak ludu dia mu panggawian ludu nang parkorasan termulubi ma dia kalai nami nang iboto nami pinoparnya mangguru nami teh asa setitik masih gopa golang-golang pangrahuna tung songoni pe emen nomor ludu do terbebir nabi terpasang tami Tuhan matong namanggohi pasu-pasuna duduk jadi dusrata upasatai ma jauh pertikian tutulang silaban saluna dumobi dihamuna parberon nami siani par ala di pasang pamuruh kami amang di bagasa tikyo ima di naong jumulu di alap Tuhatta sada amana ni halongon ni rohatta ima amang burunguna dete amang burunguna jada nama di habaduhun ni beren ami di bagasa tikyo totong duhami madok mulyati duhamuna ala anak ni raja duhamu ala di pasang pamu hami tulang muna memang ido anggo hacol mau ikon pasang aku tutu nak tulang diba asang giat dapat akka pasu-pasu iba hita diari akana nangro jadi songon iba tutu itu rohami nuaing songon nama ngoloi jauh-jauh muna itu kolanot do sidohonon nami tuhamuna itu nak songoni hamu keluarga ni nau amang guru nami nau jumulu maru junggoduon pos rohanami molodus tu rohamuna di bagasa sadarion manaruhonon anon amang guru nami di paradiana tu paradiana satokinani pasti dabotong muma akka pasu-pasu na dihirim di rohamuna di bagasa sadarion tohoma itu tu molo mate na sadana dua ikon baino ma manang pestana manang soba akatu tu hula-hula nimu jala holanodo sinonon nami tu paran yang guru namion dos maru hamuna di parsari batuo ni abang lain nami opung geri manurungon dia ulus si patupon nami sia
Risma sudah pemparan nih lain namion. Obat kan? Itu kan? Persagoan main tu bahupu siya anak. 5. Persagoan main saya tu bahupu siya boru. Tu ibu tu ni lain namion. Saya tu anggi mana anggi ni lain namion. Saya saya naik tu persinabung mas. Jadi soal ini malas maruhamu nak. Ya biar aja. Alai raja dah bisa tabi. Upang hidup kami alarung do nakin. Anak nilai tua nasi marhasawatan dobe. Upang hidup rohanami asa berpudima nasi dah ulus kamu. Oh gawe. Boleh aja. Lagi waktu tu marhitayan non asa dah putar rokap dauli rokap nading gambar namion. Tujuan karona deh. Boleh aja. Jadi wah pada dia siapa? Bagi. Jesus di oluka Aboluan Marastiro ama Ademe onoluni Pardagino Ibu rata Radedo isude Marastiro Notuhani Lewata Sigung kau perlu dari Somasa ditahe Nanti no padai Naposea Dihasa di Tuhan Disario Tuhan taronoto Arlas roha mardonga Pasangan pun kau arti Tuhani Napar jolo tu anak maisada napa dua hot tu boru napa tuluhon tu pahop pusia anak do tu pahop pusia boru Gawe tu gawe. Obat jadi amak kon penggusi baik kamu maju godang nate pak tusi Gawe. Harsa dirohati Tusi malu tusi Yerusalem Utarauli Dina bariai Marati roha Dusa roisi Mau kadiri salehi Ibu kadiri salehi Hula-hula siya ni Mar. Soalnya nama tulang. Awolo. Soalnya tulang rorong nang silaban. Nang roh kamu putus saat kamu tu bawa dalam namion. Itu kamu roh nama lutu. Lo orang spiritual di. Sampai kamu ke bawah macarongan. Terima tu dinami tu tulang. Tutu mana ngakabas samota. Ma tutu. Kemudian urus nagadang. Sedoro rabung. Nagadang mau murid berapa ini tu namion.
tujuan dia cara torok pinompar asal orang lain masuk di roti situ itu kalau nomor hal tu menanya kata di lobian Horas mahami nama jalo saya tu kata nama kamu turang kami nama kalian kami boda doa nanai pada doa nami tu kamu dinaroh kamu pasahato naka ada tu kami dikior mahami manopah murah kami untuk dari 10 ke 10 saya sebagai itu balas para hamuna adong ko hata nila itu naman do tak sudah na burung sakot kami dia tak sudah ni pasatan namin nakpesi baik na sa dia raja nami las para hamuna jadi pepada nami gini maksud pemahami do katulak nami ulah nami do rombongan saruk na beda mamakotang na
Apabila setangkas warga menurun. Gabi tulang. Setabi raja nami tulang. Ate. Gabi tulang. Biar kagelek kuma nahu pasu-pasu habo. Perhitian dohotang yang nami ima eme nomor ludu. Nomor tangian dohami tong asal duma bangga dia perhorasan jupamuna tujulun nyario. Sumunima boras bir boras supir matodi na binuan nami dohon na binuan ni nak tulangmu nak kaning asa dohonan nami masongon hatan ina dua nama dokon ayon kita lagi pasok lima waksiala na salina dua amang guru nami bisalani amang guru digokko dojo kuna rodo kami puna dari muna situ mona alay ang lope sebelum hasatan ni sebelum topi silono nani to amu peparan nami amu peparan yang mengguna bolo hupai ingon do pangalaho ni amang durot bitiki goluna dalam oto sipek punot to hamuna ingot hamu habujon ni amang guruna ni Raja menurun mati raja nami. Ya betul lah. Ayak sehudok nggak dibawa raja ini nih. Allah. On hatan huda galung do raja nami. Jadi soro do kami hula naposo marga huda galung. Inap takas. Jumolo di alap tuhata amang guru nami on satong-atongan di keluarga muna. Bisialani. Tarap sotiga dohani. Hula-hula muna poso marga huda galung. Alay tuksong ng piharoro nami. Babe noni raja ni buru marpangaju mahamunong matselas maraw hamuna. Idalan namin araw matapotok kamu tupogun ya lamang munon. Huwag kami doy may namar lutu dohot parbuebir. Matasunong namin masongkatan nila matua. Asa eme si tagpatua may na perlinggoman idik kinamok-mok. Amata ni batasi lut tua. Oras mahamuna sa luhut na di parorot. Madudu. Nau pak lebar do nabui pasahaton nami siapa natulang dohot hula-hula na mahamarangi obat-obat jadi walu sungonam marumang na siya kami siapa natulang maju mulu ya betul persanggomam di bahupu nami anak ya persanggomam di dulu dua persanggoman may itu bahupu ni amang baru nami on sada may itu pinopari na baru nami hiyan na opat tubuh ni baru hasiwa na opat olo sada matu na sidaro separamu pertiga dulu ma hasahatan ate no separamu ate amang baru somoni ma sian hula-hula tulang bona tulang molo sian hula-hula na marhamarangi songoni mana kan itu pinopar ni amang buru nami on alai anggot tu apala sada ima pasahaton nami ma itu apala bere nami tubuni na buru nami ima opu syahado opu debi ya ima songoni ma do simaroamu nate itu songoni ma siak kami jadi ya itu dulu marate tu oh lo teruduk marahin amang buru bolo tupe obat si pasadon nami ulos lasmaro haruna alay perdalan ni uloson ala noksari batua do amang buru nami on sada batok tuana baru sada mau saya tupa opusya nana sada batu buru sada batu bau pusya buru. Ini bah perpiala idoro hanami pasal jual sepatah ton ada. Betul